A concelleira de Promoción Económica sorprenderonlle esta mañá as críticas de AGE, a Cámara de Comercio da cidade e a EMPE sobre a falta de información sobre a misión comercial a México que está organizando o Concello pro mes de agosto. Gulías deixou claro que esta viaxe está aberta a todas as empresas interesadas. Cando eu dixen que esta convocatoria era aberta a todas as empresas, pensei que se iba a entender tamén as organizacións empresariais, pero parece que non. Entonces, facémolo expresamente e nos alegramos moitísimo que as organizacións empresariais pois queiran acompañar o Concello na súa exposición do seu modelo de éxito a nivel de transformación urbana, que neste caso virá acompañada da misión comercial. Os técnicos están a facer as primeiras entrevistas con empresas que xa amosaron o seu interese, empresas que deberán costear elas mesmas a viaxe. O Concello xestionará a posibilidade de alcanzar prezos asequibles coa organización da feira mexicana no aloxamento e nos desplazamentos. Pola súa banda, dende o PP, pedirán explicacións ao Goberno municipal nunha reunión extraordinaria da Comisión de Economía convocada pro vindeiro luns. Lo que queríamos deciros es que acabo de convocar una comisión de Economía y Facenda extraordinaria con un único punto del día. Y el punto del día es solicitar a la concejala de Promoción Económica explicaciones y aclaraciones sobre el procedimiento de la tan cacareada viaje o misión comercial a México. Hoy nos hemos levantado en el desayuno con la noticia de que las principales asociaciones de empresarios de la ciudad, AGE, AEMPE y la Cámara de Comercio, desconocían completamente y no fueron invitadas a participar en este proceso comercial. Dende as filas populares piden que este proceso se faga de maneira rigorosa e seria.